پشتی احداث 2011 لسوریای لگوری پیشبینیان گلک ولاتان استخباراتیان گلک ولاتان و ها دانابو و ها حضر دکر که اف شورشا لسوریای چه بوی که ورژا بهار عربی بو سوریا جی بخو و گرت بو دگوتن ددمکی هری کم دا و سوریا جی یعنی وره چاره سر کرن وره حل کرن دگل تسوردانا ولاتن جیهانی تایبت امریکا و روش آوا دناوا سوریه دا لی وها در نکت پشتوانیا روسیا تایبت یا ایران سوریا لسر پی خو بجهشت تایبت بشار اسد لسر حکمی بردوامی دا حکم خود ناوا سوریه دا 2011 هیانها تبلیبون آلوزی شر وندابون کشتن یعنی هر تشتک دناوا سوریه دا تکرن سرباری و یکی جی گلک ولاتن جیهانه تایبت ولاتن زلهز ولاتن نافچه یعنی خواه اخستیا دناوا سوریه دا هزین خواه بنگهین خواه سربازین خواه تانکین خواه یعنی ململانین خوین شر خستینه دناوا سوریه دا ام بزانین لگوری ناوندکا وکولینان لسوریه دبیجن که هیا نها 830 ناوند و خالن سربازی ین ولاتن جدا جداش بلی سوریا کتینه دناوا خاکا سوریه دا تخشان و پخشانا خاکا سوریه کریه به ویدول داتا زانیاری امی بحثا وان همی بنگهان بکن او بنگهن کو کتینه دناوا خاکا سوریه دا نقشه هزین بیانی لسوریه دنهادا ده سال 2023 ده حال حاضر چاویه 830 بارگه خالن سربازی ین ولاتن جیهانه دناوا سوریه دانه توایا خاکا سوریه دانه ل 2022 هیا 2023 یعنی ناوراست 2022 حتی ناوراست 2023 کنها مها هفته ده 2023 دا چند خال ناوند زیده بوینه جعالی وان ولاتان وکو تماحیا خو بریه آخا سوریه هفته و هفت ناوندن سربازی دناوا خاکا سوریه دا زیده بوینه تمام ایران یک جوان ولاتانه ایران کل دسپیکا آلوزین سوریه تماحیا خو بریه خاکا سوریه و به همی هزا خوبه پشتوانیا بشار اسد دکتن جبو و ماناوی لسر کرسیا دست حالاته ایران هیا نها 507 جه دناوا خاکا سوریه دا داگیر کرینه خال لیداناینه سربازن خال ودره داناینه چکین گران و موشکین دور آوش دناوا وان جهانه دا قایم کرینه جبوه که پشتوانا هم بشار اسد بکتن هم جیومانا خو بکتن دناوا خاکا سوریه دا 55 بارگهن سربازی ین استخباراتی ین ایران دناوا خاکا سوریه دا نمی پشرا بحث بکن 515 خالجی دناوا خاکا سوریه دا اینه او جهه که ایران دست خدا ناسره که جهه که استراتیجی نه نافچه استراتیجیکن دناوا سوریه دا لگوری وی نخشه تماشا کن اف نخشه او بسوری هاتین نویسین حسکه رقه حلبه لازقیه ادلبه حمایه ترطوسه حمسه شامه گندوارن شامین افهمی خالو بنگهن سربازی و ین استخباراتی ین حوالگیرین ایران لیه هل و داره دست پیدکتن حتی تیتا در آیه افهمی خالو ناوندن سربازی ایران نه کپانتایا کازور دناوا سوریه دا داگیر کریه تمام بچینه سر ولاته کیدن ترکیه که ترکیه هفت سنوره دگل سوریه چندین اپراسیون دناوا خاکا سوریه داجی انجام داینه تایبت لروش آوای کردستان پانتایکا برفره روش آوای کردستان نهاد دست ترکیه دا دست وان گروپ آدانه او گروپین خواه به اپوزیسیون سوریه بناب دکن لی سپورت وان یا مادی یا سربازی جعالی ترکیه ویتی کرن 125 داناینه 12 بارگهن سربازی دناوا ترکیه دهنه 113 خالجی ترکیه دناوا سوریه دا جهد گریتن لگوری وی نقشه تماشا بکن اف یک جوان نقشانه کو اوه چو اویت روسیه نه ترکیه نه برینه ها
ین ترکیه بون کو ترکیه حول دادن پانتایکا برفرات دناوا سوریه دا بدست خو بخیدتن هرچند بریان هاجی حولک هبو کو اپراسیون کا دیکه دناوا خاکا روش آوای کردستان سوریه دا انجام بده لی او اپراسیون نهاتی انجام دا نهاجی کابینه رجب طیب اردوغان د جوینه دا یک جمجاران و انجام دان اپراسیونه لدر وی سنورن ترکیه پشام میوانک لسر وی مجاری جی هیا روسیا کو یک جوان ولاتانه پشتوانه و مانا بشار اسدی کریه جبو و چند لسر کرسی دا صلات بردوام بیتن چند جه خال هنه دناوا سوریه دا 105 جه دناوا سوریه دا داگیر کرینه بدست خستینه 20 بارگهن مزنن سربازی استخباراتی دناوا آخا سوریه دا داگیر کرینه 85 خالجی به همان آوایی دناوا خاکا سوریه دا جعالی روسیه و کو به هیزکا گران دناوا سوریه دا یا پشتوان سرکی بشار اسدیه دبیجن شروعکارین سیاسی سربازی یعنی خالا سرکی جوهری و مانا بشار اسدی روسیه بویا کو به همی هیزا خو پشتوانا روسیه کی بویا جبو چنده بمینیتن روسیا لکی جان پاریزگاه دبینید لگوری و نقشه دیار او نقطن سور برنگ سور هاتینه نخشاندن لحسکه کو بریان هما آماجه پیکر کو یک جوان باجره نه آفل سریحات یا خود کرن جالیه چکدارن اپوزیسیونه و هر وها رقایه لحلبه للازقیه لادلبه لحمایه لترتوسه لحمسه لشامه لگندوارن و افهمی بارگهن روسی تدانه بسربازن خوبه بچکین خوین گران و آمیرن خوین سربازی و هاتوچوی دیکن و دست خدانیه سروان همی جهانه هفیمانیا ناف دولتی بسروکاتیه امریکایه وانا جی جهنه بارگه هنه سرباز هنه دناوا خاکا سوریه دا کنگی هاتن 2014 دما داعش دست دانیا سر بشکا زورا خاکا سوریه هفیمانیا ناف دولتی دجی چکدارین داعش هات پیک آنینو وانا جی خالن خواه سربازن خواه دربازی ناوا سوریه کنی 30 جه داگیر کرینه 17 بارگه هنه هر واسه ده خال هنه گله جا پیمانیان نف دولتی دی بیجن هش چکدارین داعش یان رخراوا داعش مترسیه لسر نافچه او جهان پیوسته به همی هزاخو و ام روب بین او لکو داره بجه بوینه دیرا زوریه هر وها لحسکیه لرقایه لحلبیه لحمسیه زوربه ناوندن وانشی دکفنه خاکا روش آوای کردستانی مانه اما مستجدعان زور باشه ما مستجدعان میوانه من ابشرامی گفتگویا که برفره لسر و مجاره انجام بدین و هر وها او ناوندا جسوریا سوریای کو وکولین لسر جهو خالن سربازین وان همی ولاتانه که نه میوانک هیا هر دو میوانه ما آمادنه تمام زور باشه برس انس شواق وکولر دناوندا جسوریا وکولینان ج استانبول دگل میا و هر وها برز جدعان علی شروعکار سیاسی لستودیه دگل میا برز جدعان تو بخيراتي سپاس با آماده بوناته اف حشامات تدید مانه پش عمی گوتو بیجی لسر بکن جو آلی سیاسی ولی من میوانک ما هی لإستانبول برز انس شواخ و کولر دناوندا جسور لإستانبول دگل مده برز انس ایوار باش تو بخيراتي جبو کردستان 24 دست که بپرسم جبو درستکنا و راپورته وان زانیاریانه و پشت بکیجان آلی بکیجان راپورتان بستیه جبو درست کنا و راپورت وان زانیاریانه لسر خال و جهن سربازین وان ولاتان اوی دناوا سوریه دا اهلا وسهلا بكم اهلا سلاف جواره سلاف جميفاني وهجاره وتماشفاني ورا وجهدار وجي راستي ده نخشيا هيزن سربازي هيزن بياني لسوريا او نخشيا كو نافندا جسور ما بستن سر قال لك جدران نافا سوريا ما بس جريدايكو او جي وان خالن کو هنه لسر عرده همی بلگاد کن هر وها لفین سربازی کو لسر عرده هنه بوی کجی هر وها خالن سربازی کو هنه هاتن بلگه کرن زور باشه زورترینا او زانیاریان کتینه دست هوا کیجان ولات زیده ترین سرباز لسر خاکا سوریه هنه
كما هو واضح وكو زلالة نخشيد ميليشياين إيراني كو بسر بازدارين إيران يانجي حزب الله لبناني باوايكي گشتي هجمارا هري مازن يا خالن وبارگين سربازي سرانسري سوريا هنا باشه لگوری زانیارین و هیچ بر یکفتنا وان سربازانه درست نابیتن وان ناوندانه امریکایا روسیایا ایران کو ده امر واقع ده هر سه آلی حساب که دجی هفدونه او چه بر جواندی الویری هر سه آلی کن وکرینه و پیگ و دوان نافچان ده سرباز و بنگه خالین خواهنه لو تعيد اگر تو پرسیف و گرینه زلال نبو شمره زور باشه ورگرد پرسیف کتن یا پرسیف بوتا وکم اوه زور باشه از دوباره کم وی پرسیف امریکا روسیا ایرانی هر سه آلیان سرباز لوان جهان هنه که و اشارت پیدا و آماجه پیگیریه لگوری زانیارین هوا چاوا بر یک کفتن دنابر وان دا درست دبه یا نه نعم بله بگشتی باوایی که هن روش چید بن آلوزی چید بن بس نگیای آستا سربازی کو مشک باران کرنه تایبت جیجالی رو ایران و امریکا جار جار تو باران چید بن بدربار آلی روسی ميليشيات إيراني جي دنابر اوان دا آلوزي چید بکل سر بيتر دزدانين لسر خاكي و بارگهان باشا برسان بله او تشتهي فكريا كو اف ململاني هبت نابر کی جان ولاد زورترین چک گران در بازی خاکا سوریه کریه دباكو زحمت بفيكي ببيجن وكنت زانين زحمتكو آمارا فيكي ورقرن يانجي او آميرن كو الخالا هبن يانجي بارجين سربازي لسوريا لي ام دكارن بيجن تاني هزن ايراني حمي هزن دولتي دن لسر عرضي تشكن مزن هنا توبن جهن داكتنا فروك هليكوبتران هزن روسي جي امريكي جي باشا او هزن دنافا سوريا دا ين امريكينا يت روسينا يت ايرانينا هف بيمانيا نيب دولتينا هف كاربوينه دقل و جبو اشکرنا خالن خو بنگین خوین سربازی یانوان تنه پش بجدرین خو بستیه من المقصود هناك هزن هفيمان المبستاته يعني هزن هفيمان روسي ايراني امريكي تركي هناك بطبيعة الحال بگمان هما هنگی دنابروان هيا كورو بروبونك چنه بدنابرا هزين روسي وين امريكي جبوكو آلوزي دنابروان درنك بتايبت العاسمان ودما قرن وان ين تشاف ديريه تشي امريكي بن يان جي روسي بن زور باشا داس خوش كاك جات عنتو بخيراتي تبرسك هي كاك انسي جنابان دا جسور لا والله بس رخنا كملها يا اها شما هذه رجيمة بشارجي دس نشان نكر نفس نلعب باشا كاك انس ميوانا كمل فيدر يا برز جادعان برسك هيا وجي دبجر رخنا لازم تشارجوفيه برسيجاش ترى بكم شما وهزن رجيمه اما جابينا كيريا خالن وان انا ما في نكر ايه رجيمه الخريطه نخشاب تاني جبو هزن بيانية السورية هزن ناونتاوية ما بحثا هزن
ين كاريگر لسوريا روسيا ايرانيه امريكيه هزين هفيمان وين تركي زور باشا برس انس شواق و کولر د نوادا جو سوریا لکولینا اسطنبول ديال ما ويقالك سباس برس اسن انس هرهبي كاك جدان تو بخيرات تعرف حشامته تشاودت ابدي تشاوا يعني روشا سوريا حلقه لهفاتنا سياسي د سوريا دادي تشاوا چاره سر بيتن تشتكي سيرة ولاتك افقس هيزن بياني درباس بونا وجهه خوچه کرنا سوريا دابش کرنا ناف خدا وهيجي ملت سوري بهيفيا جو اف كوملغان اف دولتي چاره سري كسياسي وروشا سوري برچاو خو كريزا سوري ورل سرميزه دين بچاره سري بچرنگيه وچروچه براسي بهيفي بونك عجيب الجملت سوري چه دكه اف نقشه هبون و دابش کرنا سوری ناف خدا يعني باش اگر نيتك جدي هبيتن نيتك جدي نيت باقجيك هبي جبو چاره سر كنا كريزا سوريا و بكار من چاره سر بك هيك مجال نينا بهبونا واقص هيزن زور و سنتري قلكي بلا ولا 830 مركز جكداري و سربازي هبن في ولاتي تديج النقش دس بيدكيج حسشة حتى نتشامي ولاتقية وطرطوس بدر اشتاك ما يجبو الرجيم يكون رجيم دست الرجيم دامي غيري قصرا بشار مايا هاجر حارستية ليدكن هيزي سوري بس او تنج هوا مايا ايه بعد بيجم تشتي برافاجي هفدو دكريزا سوري دا ناف دولتي دا چه دبن لآليكي امريكان بروجنا پیشکش دکه برلمان خورا و مجلس شیوخ خورا بیچاوا محکمه دادگاه که چه بکه مثلا رژیم سوری را جبرگو چک و کشتن او بکار آنی چکه قداخه کری یعنی جالی کی دیوا کمیته که دیچید که و موچا بوه تخصیص دکهش بو میزانیه سالا وری 24 جبو کارب کمیته که چه که بلگا کوم بکه لسر رژیم و رایدار بشار به ایگو تومتبارن د کریزا سوری دا و ملت خو خلق خو کشتناو ناکن افج آلی کی با جالی کی دیوا ترکیا دبن گفه امریکانا دیا و سزاب سر دبینه او احتمالک جبرگو آریکاریا و بروسیا رو بدر دیره دکه د اوکرانیا دا کومک کشه واهن روسیا ایران تركيا افسه و امريكان افشار هزي سركنا د سوريا دا خدي فشار و خدي باندورن حمنا كوكن بهفدور السر قلك تشتا هيج ريكفتنك نابوادنينا ها رؤياك هيا فيجنك هيا جبو چاره سركنا كريزا سوريا چاره سريه كعربي هيا بله كان داف حول دتن كو سوريا وگرينيتا و روشا بري 2011 لي برس اويا اف حشامتان ها مديتي ما بحث كري هيك ولاتك عربي تدانية راست همي ولاتن بيانية ايران روسيا تركيا هف فيمانيان بدولتيا قال امريكا داوانا چارسريا عربي چارسر جبو كريزا سوريا هيك هيفي تدانينا جبرگو نخدي باندورن د كريزا سوري دا هر يك جوانا دخوازي رولك خويا يعني دؤالي مثلا بالرجيميرا وقت دولة مثلا أردن يكا سعودية يكا إمارات قطر أبن هر دولتك جبانا دخوازي بتكانا تيكل داريا خواب رجيم بشار وغيرين سر أساسي انه ديجيتيا ايراني انجي سينورج ايراني ردين انجي ما بشتا خدابو رجيم بشار يكسر يكجار چوبوب عالية ايراني وانادا اساس تخوازن سياستك بكنو وغيرين ليه بنجها وغيري بنجها يعني الهفكرني بنجها جابين بنجافا سياسي تشك جكودي بافيجن هيج مجال نين البرچاف ناي خياكرن ويش كوده دس بكرن ايرو مثلا وزير دروا اردن دربا هاتيا شاميش بو بشار ببينه ديتيا وغرا پنابرا وغرا پنابرا اوجد بيجه اهلا وسهلا ومآمادنا وج بريده دري وكريا اساسا ام رفض دكن وك رجيم بشار رفض دكي جو ببي كاغتك سياسي
وهاوڵاتیە منە و بلاڤەگەرن سەر خاک و مال و زەوی خەوت مشکلامە نینە دوانادا هەمن مزاوەدال هەفتوو دکن باشە بەرەز سەر پراکتیک و عملی تشتە گاوە کەسی ژوانە نەئاوێتیە بەرجەوەندیە ملەتی سووریت بەرچاوڕەوە باشە دەبێژن ئەف پرۆژەیە چارەسەرە عەرەبی و لە سووریای دەست پێکێش بۆ چارەسەرکردنا کریزا سووریایە پرۆژەیەکی تام ڕۆسی ئێرانی تورکیە ئەمریکا دژی وێ پرۆژەیە دژی وێ پرۆسەیە بە هەموو ئەوەیەکی و بە ئاشکرا بەریانەهاژی رووسیا دەگوت دبنڤە دنەهێنیدا دە پشپەردێدا دژاتیا بی پرۆژەیە دیکەتن بنەریناتە چارەسەریە عەرەبیش بۆ کریزا سووریە دەمکیە سەر ناگریتن ئێمە دەبێژم ت چارەسەری خۆجیهی ئانجی هەرێمی جی ناگرێ هەگەر نە ئەمریکا و رووسیا دسەرێ وادا ڕێکەفتنەك ناوادە چێ ببێ بریار وەرێستاندن کریزا سووری چارەسەر بکێ و بریارێ ناودەولەتی جیبجی بکن تێدا بریار بەرێ هەنە نەمەحتاجی بەیانە جنێفایەکێ هەیە قەرارە 2254 هەیە 10 قەرارێ دی هەنە ئێگۆ تێکەلدارن برەوشا سووری بە هەگەر بەرێ خوەنەت نەڤا بریارە یەک بیەک چارەسەر ینی جێبجێ نەکن لەسەر عەردێ ئەڤژی دەستەی رووسیا و ئەمریکا نادێ ئەف دەولەتێ دن هەممە دفەلەکا وادا دەرباس دەبن رووسیا و ئەمریکا ئەجوائێ ناودەولەتی و ئێ هەرێمی و ئێ سووری خۆجیهی گۆر هێزێ وای هەنا لگۆر ناکوکن بە هەفتوورەش مەجلس الئەمن و سینێ دەست پێکە و vردەوەرە یەک خال دڕەحەتیە چێ ناکێ تبێنا خۆ پێ فەرە بکێ چاودێرێ سیاسی ئنۆکارن بێژن وەڵا ڕێکەفتنەك دناو رووسیا و ئەمریکانە هەیە سەر ڕەوشا سووری هیچ تشتێک لەبەر چاو ناوی خویاکردن دیسە دەبێژم ملەتی هیچ ئاماژەیەک نییە و هەوڵ وەرەدایێن یان ڕووناهیەک زەڵال بوونەکەبیتن ینی بێ چارەسەر ئیدارە دکن ئەزمەیە کریزەیە li gor bercewendiyê xwe îdare dikin ne çareseriye digerin îdare dikin çi qasî bixne xizmeta navberê de kî Sûdê dibînîtin Sûdê her Emerîkan û Rûsin yê Sûdê dibînin Emerîkan û Rûs tenê Sûdê dibînin weke dihêzê mezin di cîhanê de ê zirarê dibînin milletê Sûriye ji wa pêve kesek zirarê Beşar Esed temaşevana û mustefîde weke malaya kî bikeve ew xwediyê heşa doxînê tiştmiştê wiloya bi rastî yanî tiştekî ecîb xerab milletê Sûrî tê milletê Sûrî hêviya wa di mujtemeî navdewletî de neev bû mujtemeî herêmî de neev bû di dewletên Ereba de neev bû di rejêma Beşar êgo xwedkê xwediyê Sûrî û hetanî niha neev bû bereva jî wê nabû çawa bi awreke baştir û paktir û wedayê insanî wedayê neştîmanî wedayê aborî wedayê kuştinê wedayê girtinê wedayê windakirinê berçavê xwe re derbas kin lê mixabin ev tiştê gotî dibîne lê ewa hatiye kirin ew projeyê çareseriya Erebî di berjewendiya Beşar Esed daye şêweyekî şêwe ji ber vê yekê rewatiyê dete Beşar Esedî careka din çûn ewan 10 sal 11 salan dijatiya Beşar Esedî kir got ku Beşar Esed tawanbarê ceng e Beşar Esed divê were ladan digel Emerîka û digel lanên din niha piştî 11 sal û kuştin û birîn û malwêranî û ceng û şer û ev hemî hêştin niha hatîne rewatî da Beşar Esedî Arab dewletên Erebî tarîx isbat dike yek kêşê Erebî nikarîne çareser bikin heger tiştek çareser dibe an bi cengê an bi danûstandinê bi guftûgoyê her dewletên mezin Emerîkan û Rûs û Îtîhad Ewropî û Umem Müttehîde ew tenê karin çareser bike Ereb bereva jî wê krîza giran dikin xira dikin nikarin çareser cedan dest xweş birader dibêjin heval bijin dem nemaye pirseka Kurd dike besveka Kurd bide min derfeteka zêrîne ji bo Kurdan yani hîn çima weke Kurd yani nikarin wê derfetê bi dest bixin hewl bidin tekûşînan bikin ji bo vê çendê bibine xwedî statûyeka serbexwe milletê Kurd tevgera siyasiya Kurd bihabûna siyaseta peyadê desthilat û menzûma PKK dibe kêşa milletê Kurd û tevgera siyasî nikare bi yek gotarê
و بیەک هەلوەستێ دۆزا خوا بشۆپێنێ و دناو مجتمعی ناودەولەتی دا جێ خوا ببینێ ji ber dihêlê lawazî çê bibe berê xwe dê bi alîkî dîda bereva jî wê proja rêveberiya xweser an jî manzûma PKK ê me em dibînin wek tevgera siyasî ti daxwaz û taybetmendiya milletê Kurd û daxwaza netewa Kurd tê de tineya ji ber vê yekê milletê Kurd tevgera siyasî nabe yek dalema nabne yek wê bibînin winda bimînin winda wek çawa rewşa Sûrî bi tevayî ber windayiyê tê zehmetiyê çê ewha jî qediya Kurdî kêleka wê nav wê re jî nav zehmetiyê re rastî her çende weke rojnamevanek nekarê min e lê dibêjim mixabin derfeteka zêrîn durûst bûye ji bo Kurdan lê derfetê ji dest didin niha divê heşameta ku durûst bûy Kurd karin yanî tiştên baştir bikin dibîne heta xwendina hebûna hêzên li ser erdê ê gom xelk ji wan nerazî di nexşereyê de jî behsa hêzên meselen rêveberiya xweser nakin qesedê nakin hiç kesî îşaret jî nekiriye ji wê nade abedenî Berêz Cedan Elî şrovekarê siyasî li stûdiyê gelmû gelekî spas hîn here bin serçava gelek